Ovako, ova replika se službeno zove CA10 Penkala. Na klubu veterana za godišnjicu, 100-godišnjicu obilježavanja prvog leta Penkale, pred 3 godine je naš stari član Čedo predložio Čurčić, da to napravi. Čedomir Čurčić, član Čedo. Da. Evo. I nakon 2 godine njegovog rada dobili smo nacrte, skupili smo osnovna sredstva, prva sredstva nam je dao obitelj Gavrilović, pa onda veterani Aerokluba Zagreb. Najveća sredstva smo dobili od zajednice tehničke kulture Zagreb. Sponzori su nam bili graditelji, uz graditelje, mene su nominirali za graditelja, a uz mene je još gradio ZTZ, Zrakoplovni tehnički zavod. Znaš, onda je bolje biti malo ovako. Pogotovo se ovako lijepa plavuša mala kad je. Još su nam pomogli. Trgovina Vijaka Kranjec, kompresor pod navodnicima. A sada će reći gospodin Cvjetković svoje kvalitete. Ja samo kažem da to je alfa i omega. Prvi Penkala je bio pred 100 godina, zadnji je sada. Nažalost, mi nemamo puno da kažemo iz Beča. I trebalo bi ovo da bude podstrek da odavde krenemo dalje. Ja mislim da bi to bolje znao da objasni naš drug Čurčić, Čedo. Dobro. Sad je gospodin. Dobro. Druže Čurčić. Avijacija, ili neka su kazali avijatika, reprezentant nacije. I mi smo se non stop borili da dokažemo i našima u Hrvatskoj, a posebno još i prije u bivšoj Jugoslaviji, ali mi imamo kontakt sa kolegama iz Njemačke koji organiziraju oldtimer susrete gdje učestvuju iz cijeloga svijeta. Po 250-300 aviona dođe na taj oldtimer susret. I svi se hvale kako su letili braća Wright, pa Blériot, a naš Penkala je 6 godina iza braća Wright napravio avion i poletili u Črnomercu. I Novak je bio prvi pilot koji je letio na tome Penkalinom avionu. I mi, veterani, koji non stop od svojih kratkih hlača radimo u avijaciji, bavimo se motornim letenjem, jedriličarstvom, podobranstvom, sad su zmajari i ostala modernija letjelica. Vrlo je značajno to da ovdje stoje trojica Salaj, Cvetković i ja, koji smo 45. u gradu Zagrebu skupili i okupili pilote iz NDH, iz RAF-a, partizanske avijacije, i skupili se i formirali
prvu matičnu jedriličarsku grupu i iza toga je postalo zrakoplovno društvo i iza toga Aeroklub Zagreb imao je svoj razvoj. A mi smo, evo ovdje koji sada stojimo, bili ti prvi. A naš Marijan Ivanček je bio modelar u Bjelovaru i vrsni sportista modelar i ja sam kao tajnik Hrvatskog zrakoplovnog saveza angažirao najbolje jedriličare, pilote, modelare oko sebe. I često puta kaže pa ti imaš uspjeha u avijaciji u Hrvatskoj. Nemam ja uspjeh, moj je bio uspjeh što sam imao dobre ljude oko sebe. Tako smo krenuli da sam znao da Marijan može graditi jednu repliku, a inženjer Cvetković da može to konstruirati. I lako sam ja i mi ostali mogli se sada ovako hvaliti kad imamo takve kadrove. A nažalost, mi smo uvijek daleko od publike, od građana jer smo na aerodromu. I nismo baš na dohvat publici. Ima tu koji su nas shvatili i ovdje moram spomenuti svakako da je veliki udio u svemu tome i general Tus. To je jako bitno jer smo se preko njega mogli osloniti i na druge strukture da pomognu u realizaciji ove replike. Za ovim probama protrčavanja sam zadovoljan. To je sada stvarno stroj koji ubrzava, koji je upravljiv. Ima nekih sitnih problema možda sa neću, ali to je stvar dorade, znate, koja je nužna u razvoju jednog ovakvog divnog projekta koji je došao do svoje finalizacije. Nešto je možda i stvar mojih pogleda na, znate, čovjek isto ima i svoj emotivni stav prema nečemu. A sad se treba i pilot prilagoditi stroju, ne samo stroj pilotu.